U destileriji Semper Vivum iz Velenikih Reporeča proizvode se nagrađivane rakije i likeri. Neke od njih i sami smo kušali. Ovo su naša dva lambika, brata blizanca. Oni su za nas male dobrog kapaciteta, 350 litri svaki, imaju ugrađene mješalice. Mi smo sami ugradili automatiku da 4 minute miruje, a 2 minute da vrti. Kako nikada se ne bi zapalila smjesa koja je ispod, sad su to začini od džina 9 vrsta, a isto tako kad smo naručili lambiks, naručili smo sa dnovom od 5 mm, znači 5 mm bakra kako ne bi do tih mogućih zapaljenja. Mi smo automatski ugradili hlađenje kondenzata kako bi rakija vajka tekla ledena i kako bi se postigla maksimalna kvaliteta destilata. Lambiki su, kako se zovu, Banju Marija, znači di dolazi do naglaska destiler, zapravo ne tehnologija nego destiler i on odabire frakcije prve, srednje i zadnje i time postižemo maksimalnu kvalitetu. I svaki lambik mora biti da je drugačija vrsta rakije koja gre van. Lambici su od bakara, elektrolitički, visoke čistoće. Inače, bakar je jako dobar radi sumpora i nekih drugih primjesa. Najkvalitetnijim destilatima se inače koristi bakreni kotlovi. Pored svake destilacije obavezno se peru kotlovi i to detaljno, otprilike uru vremena. I to po mogućnosti dok su kotlovi tepli, jer tako se utječe na kvalitetu rakije, jer šporki kotlovi taj dio onda ne da dobru rakiju. Sad pomalo teče, otprilike kad se deva džin 12 ur treba da to steče sa nekim minimalnim plinom. Sada teče džin, nidere na sredini je otprilike frakcija, osjeti se jako miris ceylonskog cimeta i sada još treba otprilike jedno 4 do 5 ur teći i nakon toga gasimo nideri na 75 do 80% kako bi mu uzeli samo srce i dušu tega destilata. Nakon toga se, nakon nekog minimalnog odležavanja, smanjiva se alkohol na 43,7% i spremno je zapuniti, što ćemo vidjeti u drugoj fazi gdje je puniona. Sad se puni džin, smanjen na alkoholnu razinu 43,7%. Onda gre čep laserski gravirano drveni sa sintetikom i ovo tu sad što pripremamo sve za izvoz, za Sloveniju, za Špar. Tu su inače ove bačvice gdje izmišamo neku rakiju koja ne mora dugo stojati, tipo Medica, tipo Teranino ili tako, ne znam, rakiju od smokve ili slično. I onda kašnije tu nakon pranja boce, mi obavezno peremo boce, brišemo ih, kreće procedura punjenja. Nakon punjenja čep, etiketa i u kartone. To je sve zapravo, što vidite, jako malo, ali funkcionalno. U starem doru gdje su nikad bili boškarini. Evo tu na doru koji je sagrađen, tu se vidi Mijar 888 galita, gdje su nekega dana bili boškarini, mislim zadnji je bio 86. Sam ja to adaptirao i napravio dole punionu, a ta mala terasa tu nam služi za domjane u kojima delamo orahovac i sad trenutno je rogač. Znači princip je jako jednostavan, stavi se rogač, otprilike 150 do 200 grami po litri, stavi se rakija i tu se događa maceracija otprilike 3 do 4 mjeseca. Nakon toga se to vadi van i se puni. I ta rogač nam uvijek osvaja zlatne medalje jer je dobijen prirodnim putem i samo vrijeme je to koje utječe na njega da bude bolji. Rogač stoji otprilike 3 do 4 mjeseca unutra. Znači imamo tamo 15.6. kad napravimo orahovac vadimo 15.8. i onda stavimo rogač. Stavimo ga, trebalo i brzo vaditi van i onda gre na punjenje. I kad malo stepli, recimo tamo sredinom drugega mjeseca, početkom tretega, onda vržemo još jednu turu i onda je vadimo van oko 15.6. i stavimo orahovac. Tako da su praktički 2-3 mjeseca te domjane slobodne, kad ne je stalno nešto unutra, ili rogač ili orahovac. Tu inače stavimo i gore jer se najmanje je movimenta kako se ne bih i razbilo, jer
su jako krhke, a moraju biti doprte da primete sunčeve zrake i da taj dio vanjski učini svoje. Sad ćete pojeti našu konobu, konoba Semper Vivum. Prvi dio konobe, prva prostorija, zapravo šterna iz 910. koja je bila jedna od najveća tud u okolici. I tu smo napravili za degustaciju na 2 kata. A svi naši proizvodi su zapravo u toj konobi o kojoj smo mi to i prvo počeli delati, znači te rakije se bavi s time profesionalno, a to je bilo 2006. Evo, hodite napred pa ćete vidjeti. A tu je jedna slika ki je makina di su moji pranono i oni u jednom tu blizom selu su imali makinu, sad se vidi parni stroj i 924. je Fabić Marko piše su oni to imali i ljudima delali po selima, ne. Znači parni stroj je obraća i kako se to zove, treša ili se je čistila lešenica ili žito koje se na ruke pokosilo. Po kojemu sam ja dobio ime Marko Fabić i on je bio isto oficir austrijske vojske, poznava je dosta jeziki i govorio tako da je bio sposoban napraviti sve čo oči vide. To je moj nono Stanko i moj tata koji ima 6-7 lit. Znači to je nidre snimljeno 58-59. Ako pogledate zad ćete vidjeti auto jer ljudi koji su došli su imali fotoaparat. A to će je vezano za tovara, to nije koče nego to se po nas zove biroć. Biroć, vjerojatno zato jer ima vjerojatno 2 kola. I to je bio kao jedan dvosjed, ki su imali, kako bi bili rekli, samo šiori, ne, za vjerojatno hoditi po štarijami. To je šestar iz naše familije iz 1935. lita, ki je moj pranono koristio za delati kola ili sve čo je bilo u krugu da bude precizno načinjeno. I to je jedan od rijetkih primjera ki se more tako dobro očuvan. A znači, ima sada skoro, bimo rekli, jedno 85 litra. To je jedna borša za lov, ki se nekad koristila, otprilike je stara između 90 i 100 lit, koju je koristio moj pranono. Od neke životinje, od neke kože se vidi jarić ili nešto će biti. Ovo su sva naša zlata, 4 su velika zlata, to je Istrijana Komovica Barik, Višnja Barik, Rakija Smokva, Pelinkovac, Ruta, Orahovac i na kraju Rogač. To je inače Črni trn ili glog kako ga zovu. To su drvene bačve, barik srednje paljene od hrasta kitnjaka i tu nam naša rakija Komovica od ropa stoji 18 mjeseci. Nakon tega se puni. To je jedina rakija naša na koja god natjecanja damo, da li bila tu nacionalna ili međunarodna, mi uvijek za nju dobijemo maksimalni broj bodova, to je zlato ili veliko zlato. A rakija je inače toliko harmonična i uravnotežena da jednostavno izazove jedan osjećaj, ne znam kako pisati, koji ga duže pamtite. A to je upravo jedna karakteristika vrhunskog destilata. U njih stane otprilike 210-220 litri rakije, tu stavimo jaku rakiju, veće jačine i nakon kad se zvadi, nakon otprilike litru i pol dan, otprilike 20-30 litri po bačvi fali. To sam ideri bija čita da je to jedan danak ili kad bolje reći nagrada za anđele. Znači to su naše začinske soli pod brendom Salmare. Dobivamo biološku morsku sol koja je prirodnim putem sušena i jodirana, to jest nije naknadno jodirana, dobivamo kao takvu i onda na nešto nabavljamo, nešto sami priređujemo od začina i onda mišemo tako 10 vrsti soli. Najprovaniji je mediteran sa mediteranskim biljem, imamo sa tartufima, sa malvazijom, sa teranom i onda one klasične, ne znam, s ružmarinom, origanom i recimo isto s lavandom. Agroistra, poljoprivredni magazin.